Pohnpei Wow Kisanan kan kulikan kunanalang kunan kanyiko Wow Choro Rong sa Bulmachay Kopna Karyang Kopna Speaker and Legislature Saun Kabung Lapalapakan ng Pamensya Mumot sa Governmento John Pohnpei Misap Pecungan Luka Kumuran Korasong nan sa Bulmachay Rong Ranot Ngay sa Nicolas Maban Pecungan Kalilek Kumurakan Autaban sa Bulmachay Rong Ranot o iya cara laban sa Bulmachay Rongen, Pohnpei and Lian, Korean, and over ceremony in Sawasang government in China, on government and Ebesan, Kasilume, Kapasa, Mapitokan sila silang kaminsalit sa mga komite sa tuwang, o katayo sa Bulmachay Masalangan Pohnpei. Ngayon sa Bulmachay Rongen Ranwet, Panian Rongen sa Bulmachay Region Pohnpei, Pachuanan at Nirayong Main Katasa sa Pohnpei, Utilities Corporation the PUC में पिट में कई और चौन महीने से काप मेले और राइट कस्टमर PUC पुएक पर सौतान सगन फ्यूअल में कुचाई कोचिन सोबाई Pohnpei राम पुकाच मेट नकन yang alayang sapultan sa panliyal and sansay ang kupurakan me wakta kalan sa panliyal kunuyawon ni ay sa kalangan sa pungkoros. Pwede sa kan mga meram pukat, pwede fuel pat laut kila, tonang percent mo ni sa klina, sang ni chabin fiscal year, and tarwatch te parang tato, riya kutriya sa riya. Kasirpan sa man fuel e para laut lacha, PUC men sa karang chon mo yung isap, ne pan pilmiyacha kasirpan laut lan sa pandiyan, o pil men pangangaw korasan, Kasuacak puyatan, tatang kilian kwen kap sawas o kachkala tatang klan lian ang niyewew chang kasakan. Pwede saman mangkatkan me uyuyawi nan sa plaut kan na alatar laut lan isaban piwen nan sabta PUC Pachawan kaskas cha sa Bulmachay luchuch o pilpan Nananchi yang apali pukokan sa sabiski ang wingsa. Pangkap kon siluryaw sa riyaw siluy sukayo ka siluryaw sa limaw sa riyawew mamya sa palmamukay na mo takalilaka. Karyawan sa Bulmachay Ranwet pansang panagkaruin Pohnpei ni Chun Riyay sa Kumaluan Pariya to Riyay sa Priya, Secretary and Department and Foreign Affairs and Federated State and Micronesia, Ebesan, Secretary Ayasar, o His Excellency Wang Shen, Ambassador mo in China na Wayne Ebesan, Pachuani Panor, ang ikasarawan Pachuatan sa West October, Ceremony and so, Ambili Mola, to met kap wacan and kapo wanap kuyo bil kap wa aramas sawasot sa government in China ang government in Ebesan at melen winya so pues pan tato ang winyat o pan kap tato o sawas ang wichikan na Ebesan na niya anan karwaro pan paratan nintuan tangan sansan matatok Contract and so H2 watch Pachawan Sanla Nyokchope Supplement and Pan Yokatresa. So watch Pan Kap Chanki Nachkalimai Riyakat Lima. Nan Kasarawat Secretary Aliasar Pachawan Nyachmal Katong Kalangan ng Government in China. Ang itatawag sa wasakan o sawaswatch Pan Nenen Sawasak. John Wayne yang aku government and Ebesan. Secretary Eliasar Bilbachuan Kaula, Ulachuman Kapang Pwede Sawaslaw, me government and Wayne China Pachuan Union. Niya Pachuan Kasaleta no Pasiluan Sawas and so no Wayne China Pachuan on government and Ebesan.
ye H2. So priyaw men mawa ye MP Habumoira H1 or MP Chief Mayo on Wing 2 or Wing Nya. Ambassador Wang Vitola or Kasaleta ma government in China can Pachawani Wang Pasukaidan countries yang ati vessel ang kaitan wasan kausanakan when Kasaleta Epan nan government in vessel or government in China Pachawan chapter they create friendship nan target to work with what is up to ni isabay wan sampung and September. Kasiluan sa palmachay rongan yemen kapasa na pito kansilan kapinsalit sa mga COVID sa tuwa. Kaya na kung kachawan na panito kansilan and winning and kapinsalit sa mga COVID sa tuwa. Men kachawan sa karako may kapan may raya ramasakan. Makakaya lang kita kachawan na to kansilan and kapinsalit sa mga COVID sa tuwa. Samsari sampai menau dari saksu, o sama ramas laut sampai sakwalu pacota. O entry pacawan san me raili akan medisenyan kap yang baca kita pacawan nale tokan sila sinwat. Tokan sila sinan kapin salete semua ko biti saktuawat pacota publikal perperian monmunian Pohnpei o itu sponsor yang kolon. Kalian publikal kan pacawan reta. Klok monument sang let klok limang subject sang niyot len niyalem ran kaunap sang klok wala monument sang let klok slow moran sawas. Koros naman yang coach kita bacawanan le tokan sila subat pa nanana upe tataropat mon tokakan bacota. Tokan sila and kapin salet so mga bopite sa tuwawat ken bacawan niya unipya. Sang kawitan pa niya US Central Port Disease Control, ngunyan sila kabinsalit sa mga porte sa tuwawat. So, at kapag apoy pararapat pa 20% way sa payo po incheyo. Nang report na kanpachota sa kanyang Pohnpei State, Vaccine Administration kasaleta, meleleta ni Chilay, limawan pari yakat niya sa prinyaw, dahil naman sa kan mapachkiyat na pachawanan to kayo sila kabinsalit sa mga COVID sa tuwa kayo and sila the first dose and Johnson & Johnson Moderna o Pfizer pachpacho ni percent wali sa silo to kayo sila Pfizer pa yung the first dose pachpacho ni percent wali sa priyaw Karyawan tapos sa kantos, pachpacho ni President may sa follow. And pachuan sansan, maramot ko sa isang palmanto, niyan sila silo. Matar na vaccine yung Johnson o Pfizer na kanpachota o right sa likan. Matar na vaccine kanpachota pakriyaw na narararabe sa kwalunan ko nga, Johnson kanpachota pakriyaw o Pfizer kanpachota o right sa likan. O kanpachota pakriyaw na narararabe sa peunan ko. Kain saglaan sa palmachay rongan ran masanlangan Pohnpei. Ulan kan paspacha ni Pitsilo kwentuwa kulakano minitri isa. Tauli ni mensang mungalangal kan paspacha ni PJ kontrima kulakeo minitri sa limang ni Sochik o ulan kan paspacha ni Pitsilo kwensaro kulakuso minitri isa tuwa mihon. Ranwet kan tabakan yang aku marmarakan kacaw o kan kak miya kacaw masin. Yang aku ngilan sapal Kusiniang pan paspacho. Bali masal, numay lesak limaw lesak na nawayo. Ilok pan paspacho ni Bistriyaw leksilo. Niyasil pan tabakan yang ako marmarakan kachaw o pan kap miya kachaw masil o milan sapal. Kusiniang pan paspacho. Bali masal, numay lesak limaw na nawayo. Ilok pa paspacha ni Bistriyaw leksilo. Ni sauchika niya sila niya pampan tapakan yang ako marmarakan kachaw o pan kap miya kachaw masul. Kusiniyang pan paspacha pan masang
Ni mai isak limang na awayo ilok pan paspacha ni beach payo ledma. Wanam ranaya paspacha ni dekare. Wali isak walu wanam rahnwet paspacha. Ni dekare isak walu wan susohan pacha mamoratinan raira na waria isak payo paspacha. Ni insis 0.01 o wan susohan pacha mamoratinan raira sampung watch paspacho. Ni insis real .1 kesu. Pohnpei dan resam pachpen kelakwano minute price kesu nin sauchuk. O dan prom salang pachpen kelakwano minute isakwano ni mensangan lakap. Main ko yung macakan autaban sa balmachay roman rahnwet kalangan kumuran karas o kasalilya. Sabarang